Mense, ons is vandag hier by Paulus Primêre Skool. Dis weer eens as ek weer terug met die Isibani Social Club en dit is hulle sevens, laerskool sevens en sowel as die netbal tournament. Dis op die oomblik nou 'n lekker pause. Die jong span, ons jong Springbok het nou gespeel. Ek moet sê ek sien 'n paar sterre in die toekoms vir ons, maar net na die breek weet ek ons sien weer eens vir William Lloyd, ons sien vir Magnolia. Ons sien vir dit lyk soos Klapmuts, ek weet nie. Maar ja, ek gaan natuurlik vir julle updated hou net hierso. So moet nêrens gaan nie, dis lekker weer. As jy voel jy wil nog uitkom, kom uit. Dis net R10 vir die ingangsfooi. Dit is hierso by Paulus Primêre Skool of Laerskool Paulus. As jy nie weet wat dit is, dis nommer 10. As ek kan nie die straatnaam nou nie. Maar kom uit, jy kan net gaan search op Google Paulus Primêre Skool, dan sal jy vir ons hierso sien net agter op die veld en op die netbalbaan is dinge natuurlik lekker warm. So moet dit nie uit. Okay, guys, it's very loud. It's very loud. I'm at work. But obviously, I have to let you guys in some type of way into my job. Get you guys some best. We had to work. Nobody will switch off their lights on. Obviously, at work in the office, as we do need. But I need to give you guys some behind the scenes. But I just feel like I need to lead you guys in a little bit into the work life for good vibes, obviously. But anyway, let's get into that and let me know in the comment section if you guys want to see more behind the scenes of what I do at work and what I 1,000 kisses from you is never too. Storing in jou kop vanaand. Wat? As jy so kyk diep kan hoe dat gedink aan wander. Steeds in my asem en play it. Hoe ek koop water. Okay. Was ek net 'n tydelike afleider.